beras tagi kal nina ku bandar baru sari nembah nina sinu 60 ersen tabiana peruman kalibubu rikut nembah jari kami 10 ersen tabi lebih kami man Bandung kalimbubu rikut ke nembah jari kami 10 maju mancar-lancar perut tambar malam indar bagai kami babak kampil ate kami roh lagi dirindu kalimbubu indar roh kami babak kampil ate kami roh lagi kenang kena senda olah kari mama nangin lah tampil adila tampil lenggongnya kerimelana senda olah kari beretikan lah tampil adila tampil lenggongnya kerisuina nande ginti berekaro senda olah kal tersia de tudung-tudung iarakan bulang-bulang seh tunggung na adike nama kesa sekal tunggung na adike nama kesa sahkan kena medage kampil nena ya lagi karena beru ginting tamarah kaus tambar malam mergana oi bagena iya man banta sukut ginting mergana iya anjar-anjar ke kita si taruh penanang ke kalangan ta tengah-tengah jabu tambar malam mergana man bandu sukut tambar malam mergana mundur gagam karya lu manjar-anjar bagai mening kami persada me arih kaduana adi resada enggo bagai arita maka berkat bagai kita duana sepengodak sepengoleh kita duana gelah metunggung tatapan kalimbobo tentang sepengodak sepengoleh kita duana gelah metunggung tatapan kadek-kadenta mama nangin beretigan sendah olah kal tersia de tudung-tudung iarakan bulang-bulang seh tunggung na adike nama kesa de tudung-tudung sekal tunggung na adike nama kesa nande ginti mama nangin adi nanggo kena resada duana ulanai kena pagi rubat-rubat mama nangin sekeleng-kelengan lah kena duana sekeleng-kelengan lah pagi duana ya karena gomenda seh taruhkan kami anak kekelengan tengah-tengah jabu man bandu sir jabatan odakan karena gendang do taruhkan kami hati kami kalimbubu kami sukut ginting mergana seh ku jabu ginting mergana ya sir jabatan odakan karena gendang do maju ke kita mancar-ancar oh si taruhkan karena kalimbubu puangta bagai-bagian kalimbubu kami ginting mergana adi karena lagi berunindo ngomel kami tutus bagai nina tambar malam
sukut tambar malam mergana. Iya, man bandusir jabatan. Karena ngomendasi taruhkan kami, kalimbubu kami, mundur kam lebih si baba kampil, maju kam pengantin 2 langkah. Oi, tamakan lagu ku mejuah-juahina. Kam kari lebih si perlebih ngelanda kisah kam sukut kinting mergana. Benar kan du? Iya. Ikut kam sepemeren sepengalon kam karina separibanan kam ginting mergana. Arah nane kemerahan kam karina. Mejuah-juah kita karina nande bapa pulung matunggu ari tape olah rayu kam kalimbobo kami puang ni puang kami sangap kam krinan cari ho kam sinjabo kan bana ibas warienda sangap kam ibas jabondo. Musik Tambar malam mergana. Iya sekai kam sukut tambar malam mergana. Rikut-ikut kam kasnane kemerahan kerine. Juah-juah kita kerina nande baba mulia rikut kentua sangap kerina nantang singalah ngalah naho rikut kentua sangap kerina nantang siroga-rogana. Ras kita pulung petunggung ari tape olah rayu kam kalimbobo kami puang ni puang kami sangap kam krinan cari ho kam sinjabokan bana ibas warienda sangap kam ibas jabondo.
kampil ta rasi sapen. Iya, dage si hamati kami Emkap kampuang kalibubu kami singalo perkempun rekod-ikod ras temandu sendalanan ijenda go Christmas arastan raja sehku kami anak bro menteri indu maka ijenda lit kangenda pengalundu kam singalo perkempun maka bas pengalundu enda mas senang meriahnya ukur do bicara jenda sahkan kami ya go banci dudurkan sahkan ya alo kendo karena pengalundu enda Aceh kari lit kang kari panggung 12 ban anak bro kami emkap anak bro singokurindu Aceh kari ajar-ajar rindu rah bre kendu kari pedahman kempundu entah pe bre-brendu sindungi peradatan perjabun nabaswari sesenda ya gua nindu gua banci kami surut kujabu kami ya enak benar asahkan lebih kampil rasisa pendu ya agenda si hamati kami kam kalibubu kami emkap sembering mergana guru kinayan ras temandu sendalanan rikut mami turangku kami agenda bagi kata kami si perlebendai go Christmas sarahtan raja sehku kami anak berundu maka agenda likang enda pengalundu kam kalibubu benar-benar maka agenda kang enda ti kami sehkan kami maka gua panindu mameriahnya ukur ndung alokan ca ya mau banci sehkan ya ujur ning kami ibas kami nahkan pengalundu enda Heli kang enda kariban anak bro menteri indu karena pangong 12 ajar-ajar indu ras berekendu kari pedah-pedah ras kai gelap pasu-pasu nandangi bre-brendu kempundu sindungi peradatan perjabun nabaswari sendak ya eguan indu go banci kami surut kujabuka sahkan ka kampil ras sisa penta man kalibubunta emkap singalo perninin ina kari pindut ya jenda ngadap kami kula lebe-lebe indu guna ngangkat kampil rasi sapen ya ya dage kali bubu kami karo mergana emkap kam kaban mergana ras guru kinayan ijenda ngondai Christmas serdalan arahtan raja emkap ibas nangkih-nangkih nama tawarinda ijenda gosoh bas kami anak berundu maka ijenda terterakang endalit karena pengalondu kam singalo perninin maka ibas pengalondu enda ijenda kang enda te kami sehkan kami mau senang meriah ngukur tu ya go banci sehkan ya agenda lit kang enda kari panggung 12 emkap ban anak bro kami anak bro menteri indu ajar-ajar indu kari kami ras berekendu ka pedah ras toto pasu-pasu man kempundu bre-berendu impal kami pe go banci yang kandu kampildu aku jenda kandu kampildu iya ya agenda ngadap kami kula lebendu kam kalibubu kami emkap singalo bere-bere emkap kam setepu mergana ras guru kinayan rikut-ikut kam si sendalanan emkap si perdemui kami ginting mergana agenda
karena daing gordalan mas sarastan raja endang go keris suhku kami anak berundu maka ijenda lit kang enda andai terteraje pengalundu kam singalo bere-bere maka sendah kang enda te kami sehkan kami karena pengalundu enda masan yang meriah ngukur ya go banci sehkan ya karena cakap kokap enda sehkan lebih ama Enda bahwarisi senda eman bandu percampur ama plastik sadanari dia daram kenya sehat-sehat bagi turang kami raheda kami maka warisi senda ngelon kami begen kami pengalondu bujur olah tama sangkut ukur lukam kani bubu kami kam singalo bere-bere kerina seperibadan sepengalon rekut orang tua kami sih ada niat turang duwe menciling deh silih cuman laya beloh nabo keranan man bandu oleh tambah sangkut ukur lu kerina maka jamanan dai karena kami silih karena kam si jenda ras sada sebuyak du kerina sepekan baru lah boleh perbedaan ras kam singalo bere-bere tekundu syarat dalan ka MK guru kinayan margana karena bere-berendu marenda dah kam rusur yang ngindet maka aku akan mansubiak kami maka enda kakak guru kinayan liang pencurik maka ning kami jendar belas bandu karena ama enda surah-surah kami lali perbedaan nakap kami kam si pekan baru ras jenda kam kalir bantakana sada kam ngalo kenca sada pengalondu tapi amak teluban kami kam karir bantakana ngasa sina subuyakdu ma bagenin ta bujur enda mama amak tayangan do gelas sehat-sehat kam ngalo kenca ya jenda lit kang enda kari panggong 12 ban anak bro kami ka anak bro menteri indu 12 kalah kam kari kerina ajar-ajar indu kami anak berundu pagaci-ganci kam kari 12 beri kendu kari pedah ras toto pasu-pasu nandangi kempundu tahpe bere-berendu sincabukan bana baswari sindah bagaimana kami bujur kendu karena kapil raisapen kokap lah boleh salah na lebuh kami be teman kami sendalanan ma bagi oh ya tak nak kari kami kandung isa kami lah ngasup iya maka jendang gor lebuh karena kali bubuta ginting mergana maka man banta nak buru ginting rekod berasa nak buru menteri sehkan kami lebih isap kami man bandu siapa yang kamu ngalo kenca go Nanti kami nehkan ya pengalondu MK perjabun permendu entah pe kempundu bagaimana kami sukut gini mergana uga dage kata sorandu Engkau banci coba sehkan anak berutua lebih. Weh. Maka anak beru singrana kenca. Siapa ikam ningan? Weh, kami lah belum milih hisa sehkan. Kujen dan ina teman nasana kujen. Maka anak beru menteri kulebe dage kam anak beru menteri kami kulebe dage kam gelah sehkan kami pengalondu
Sekan. Ngopak. Enda sirembah kulau. Siapa ikena beruginting singalo kenca. Sekan apai pela bodalih turang te. Oi. Jege terus oke kena labo akap kami tole jadan ras terpedasan gelah acara tau lakari kita raya ayak timai kami cakap du bujur nya man kalimbu kami ginting mergana kami labo mindo sigalangna tapi tatap dumin kami anak beruen duena kerina ya kuakam anem telukur es peningan kuakam lang apa biasa enda bagi nya enda teman sendalanan anak beruginting enda nggo tambahi kalimbu buta manggo bias emang nggo begitu kalimbu kami ini kami teman sendalanan ne kerina nggo bias si barembas kami nare bujur sama jojo kita kerina bujur begenda mengingat waktu entah bagi si sempit kari saja kita sesalam-salaman bagaimana kami sukut genting mergana atur kendu terus acarenda manggodar kami surut kujab kita enahkan pengalon nandangi singalukan ulumas ya sidurun isap kita lebih ras kampil ya man bandu kam kalbu kami kam si tergelar singal kono lumas karena kini pulung endu enggo kam pulung jekrina kam mama kami entah peturangku kami entah ngeleboh lengakam gua pakin gua paninu gua kam pulung je si pulung na ya siamati kami kam kalbu kami kam singal kono lumas eja ibas perjabun karena beberendu endandai enggo ersukat emas ebas sienda kalbu kami elit nge karena pengalondu siatekan kami sehken kami nangdangi kam emkap kam singalukon ulumas ibas sienda senang meriahlah kari kurundu karena ngaloken karena pengalondu enda karena beberendu si pempoken ibas bersendah harapan kami meriahlah ukurdu karena ngalokonca bagai pekam kakak late dumpol sitak nangdangi turangdu entah orang tua andu jenda gua panindu kam kakak sitak saja kam berbelas nih mameriah ngi ukur ndu turang bre-bre lur sabu makalu kendu pengalunenda ya enda meriahlah minukurdu karena perjabun berendu ning kami aku pribadi May bagay. Ya, sitak nari tambah kami karena pengalon nu sisakan kami nandangi kam enda sering eban kami karena tukur si buru ginting. Endam kari pesah kami nandangan kami. Jadi ngo banci sisakan kami kam kalbu kami. Ngo ya dua anak kenanya kanca. Ya. Ya, berbagai kalbu kami kamlah kari rebahan takana nangdangi kakandu bagai pe kali bumbu entah pe puang ni puang kami sing leper ngepun endam ning kami jadi ngo banci kami surut kucabu kami kali bu kami ngo